Oprosti, kaj imaš kaj za jest? Ne. Allora pridem več kasno. Danes kuhamo. Kaj kuhamo, Simon? One. No, v glavnem kuhamo pomfri. Tako zelo pomfri. To pa je ena taka, smo spražili mletke, ljube, kaj smo se dali čebulco, papriko, in vodo, to je tako kitajska hrana, sicer ne smo Kitajci, tam tu je tabuljš, kar zdaj supamo. Ne moram mešati, ne moram mešati. Evo, odmešali smo. Pa da ti imaš 3 roke, no. Ja. K ni na mizi, ni na mizi, kdor štedira ni zabit, ne si skuha in bo sit. Ni na mizi, ni na mizi, kdor štedira ni zabit, ne si skuha in bo sit. Ni na mizi.